Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marina, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Responsable kan naanos nga asawa ni Benji, ngam kalaat a nagbaliw. Kanayon nakmeten asaktan, kan adameten babae na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Narabyan ka man ang nagawidan. Kat, anya ko matibibiyang mo. Apay ang nagawawid ka pa'y laang. Ijay kala ko man ayan ti babaim nga agtalinaad. Apay alapdan nak nga agawid dito'y balay. Balay ko mat dito ya. Aglisi ka man ka dito pa nak. Ha? Ay, naklatan. Hawanan kay ti ba? Agtalnakan yan. Panay ko! Gunggunam! Sao ka ngamin na sao! Mami, kumusta tirik nam? Tinangran na ka ni Daddy. Mayatan tirik na kanak. Ayan ni Dadim. Kalpasan anangan, pimanaw manan. Imay nan sa inala dyan motor na. Ala, maturog kan. Adapay klase minton bigat. Kasano kayon, Mami? Mayatan tirik nak. Di nakpagdanagan. Saan la ko man nga gawawit ni Daddy dito yung balay? Kanayon na kamot asaktan. Marina! Victor, si kamot gayam dayta. Di nakpay talyawan. Papanamaya. Ijay man balay dananang. Mapan ko pa siyaran. Umaykan, aglugan kan tay tulod ka. Saanan? Adapayong ko. Magmag na akon. Umay kakit din. Libre da ito'y pagluganam. Saan ka ngagplete? Di ad-addan akababain. Umay kakit din. Si Kamat. Kaslasan ta ngagkumare. Sige man laangan. Kumusta kan, Mare? Kastoy, may atlatamot pare. Kanayon ko mailugan dyan anak ko itibunyag. Ni Mariel. Aya, Balasangan dyan anak ko itibunyag ah. nagagat nga eskwela. Isungan ano sa kapag iskwelaan. Wala. Ano sa mapagadalan? Ikarkarigata ka pare. Ah, Mare. Nadaybaga ka. Hindi mo ko matagidaksen. Anya day ta pare. Nakitak mat ni Pare Arnel. Agda kakuyog na nagsiksi a babae. Ha? Sinurot ko ida. Kat siniputak no sa dino ti papananda. Simrak da matitimay sa boarding house. Huwan pare. Adda babae nila kay ko. Ay, una yan. Luklukwen na kamat gaya man. Pare. Nakadanon tan dito balay ni Nana. Ay, wala niya. Tantanitan mailabas. Bumaba akon pare Aha. Anya oras ka nga gawid? Umay kan tusukunin. Ay, kababain mo tan Magmag na akton nga agawid pare. Si Kamet. No kayat mo, urayan kan dito ruwar. Ditak pa lang waiting shed nga agistambay, pangururayakan ka. Ha? Jakmat ipalubos ang magmagna ka nga gawid. Nagadayo ti pagnaam. Apay, kinabil na ka ni Arnel idirabi eh. Ha? Nagkuna nanang. Imawag kanyak ni Mariel. Uray lang makasangsangay. Pinabuksitan na kakano nila kay mo? Wala nang. Kumusta ka? Ay, mayat mo tan nanang. Saanan sakit ti tiyan ko. Ipalubos mo lata na kasta ti aramidin na kan ka, di babairo nga asawa. Barang agbalbaliw tumot laang Ay unay kat nga anos mon, Marina. Nanang, umayak ko mabumulod ti bagasyo. Kunakon ka. Adda ka di kwartayo dita. An-anuam ti kwarta. Igatang mo, itipakan mo, iti irresponsable nga asawam. Pagpuunak ko man, nanang. Kaya't ko ngamin ti agisursur iti lamlamas dito'y lugar tayo. Ada no kasta ti pangusaram.
Ay kat mapabuludan ka. Agyamanak nanang. Ni, talaga nga inuray nakgayam, pare Victor. Una, kunakmatkan ka nga urayan ka. Nakis-istorya ka dagiti padak at tricycle driver dita waiting shed. Ay na, kababain unayan kan ka. Intulod kan inuray naklangarudan, di nakpay pagplitsyon. Nagtal na ka man dita. Kasla saan tangag kumare. Ala, aglugan kan. Taitulod ka ni Jabalayo. Ay na, nakanaanos kalakit di kanya akon aya, pare Victor. Mami, intulon nakmanan ni Ninong ko Victor iya eskulaan. Iso adya inted mo akwartak, pinagmerienda kon. Ay kat nagsaya atan ngay no kasta anak ko. Nakasingsingpot kanyak ni Ninong ko. Talaga ka di aninong ko? Katuan mat. Ala, inkaalaan jay photo album, ta ipakitakan ka. Inakalaan, takayat ko ang makita tila nga idi ni Ninong ko. Ayan na dito iti picture na, Mami. Oh, dayta, o kagam dayta photo album. Ayan na dito, eh. Oh, dayta oh. Isu tinangawit kan ka idi baby ka paylaeng. Idi pinabunyagan da ka idi simbaan. Ay, nalukmagmat gayam. Ay, kulot-kulot ti buok na. Iso nga minti uso idi anak. Kimutong-mutan taagasam ngay. Agtalon kan agmaneho iti tricycle numalpas nga agtalon. Anta ka di asawa ni Ninong ko, Mami? Nabalo ang nasapa. Nagsakit jay misis na idi. Iso nga ison tinangisakad iti panagadal dagiti anak na. Iso nga adda anak na a teacher ken nurse. Ay, kasta kumamot ni Daddy anya, Mami? Responsable nga ama? Nasinpot ni Ninong mo anak. Isula ko man tinagbalin a Daddy. Marina, anya jay maangot ko na lang si dito'y balay. Jay lakok alamas dagi jay. Aglako ka? Katuan, nagbasit mo tiyaw awat mo a kwarta. Saan nga umanay apagbayad ka dagiti babayadan? Agan-anos kayo Isumater aramida. Agisursursurak paykit din iti lamas kadagiti babbalay. Idi pa'y kumang inaramid mo dayta. Makapagbuisit kayo kidni. Dawat kayo adawat! Diyak samot makalako iti lamas. Awan mo't lati gumatangan. Malugi ako no saan ko ang malako dagito itangal daw. Maray! Nagpudot! Magmagnakakit din. Umay ka naglugan. Saanan pare? Kasano ang makalako ak ngayon no aglugan ak dita tricycle mo. Naskan nga agisursurak pay. Di mo mat nga minasasao kanya kaglako kagayam. Adamok apagilakwam. Umay ka, tamapantay jay. Sigurado ang maibos adagos dagita lakom alamas. Ay, nagsaya atan ngayon no kasta pare. O sige man nga rod, tapno makalako Ay, anya ngay. Awanay. Naibusan. Ay, gumatang ako kumapay. Pasensya kayon Pasensya dagiti na ibusan. Inton maminsan nga agsubli ka nga umayaglako. Nainayo na mong tilako, Maray. Uwan, naynayunak ton. Hagawit ang arudan. Itulod nakmanan pare. Katuan ha. Anya iti ramidag. Awan mo ti papanak. Itulod kan. Sakbay nga gawidak. Nagimasin ti lutlutwam asidaan tayo ita, Mami? Nakalako ak ngamin anak. Napaibos ko dyan lakok alamas. Kurang pay No awan klasik. Kadoon ka ngaglako, Mami. Sige anak ko, tapno tangdanan ka. Marina! Umay ka dito'y! Ni Daddy, si Mang Putin. Marina! Italamanin nga agawin. Marina! Panak ni Daddy. Bantayam dahi tulot-lutwag. Tamapanak iti ayan na. Wan, Mami. Apay aya, kasla makaungungat ka. Apay nga impidagnak ti din. Anya ti basor ko kan ka. Anya ti relasyon mo iti dadya Victor? Ha? Sumungbat ka! Anya ko mati relasyon mi? Agkumpare kami laeng, ta
Danak na tibunyag, danak na! Niko! Idarom mo ti awanan bain a lalaki. Kabilin na kamutan ti awanan bain. Nanang, Diyak kayat ni Daddy. Kagurgurak ni Daddy. anak, sana rumbang nga ibagam ti kasta. Ay, rumbang lag a pagsasawam day jay a lalaki. Irresponsable lang a rodan, dangran na kapay. At dala dito iti talaga a pagsasawak. Anak, ingkaman lukatan jeri daw, madamak nga agsagsagana kadagiti ilakok alamas. Wen, Mami. Ninong! Ni mamim ngay. Mami! Nininong ko! Pastrakam, adak dito kusina. Sumre ka kano, Ninong. Agyaman akbasang. Oh, Marina, nakasagana ka din. Agisagsagana ak pailaang pare. Ay katulungan kan atap no mabita malpas. Sige man nga rod. Mapanmat ngamin ag-eskwela ni Mariel. Kalpasan na may tulod ka ije paglakwam. Itulod kumat ni Mariel ije eskwilaan da. Ay na, nakababain unay kan pare. Permiti pa ng tulong mo kada kami. Mami, rumbang lang ang maragsakan ka. Ngamin, saan na tayo mat nga mo tulungan ni Daddy? Baybayan na tayo mat. Oh, nangag mo. Ti anak ko ni Tibunyag, tinagsao. Naipaibos mo manan dagiti lakom alamas, mare. Uwan nga rod, agyaman nak ititulong mo, pare Victor. Masyanak namin kan ka, iti aramidan nila kay mo. Sana rumbang asaktan na ka. Nadamag mo tinaramid na kanyak? Nadamag ko, katagburburak ti darak iti day tao. Makitak tulang. Bayamon pare. Apay adin ang ran na kamanen. Kuwang amin. Nagselos kit din kan ka. Anya? Nakita na ta kano nagkuyog. Kat ada kano mang mangag na akanayon nakakadwaan nga umay aglako. Kasta. Imbagak mat kan kuha nga agkumpare talang. Nga awan relasyon ta. Iso asan arumbang nga agimon. Marina. Amok akagura na kay tibagakan ka. Gamnas ka na maamam tipod no ariknak. Ha? Pare Victor? Agayatakan ka, mare. Idi pa'y lang dito yung amarikriknak. Iso ajak kayat adang ran na kati asawam. Jak kayat makita ka nga grigrigat. Adan asawak. Saan arumbang amariknam dayta para kanyak? Bay amlahay nga ayatan ka, Marina. Ngem no masubadam iti ayat dito yung ariknakan ka. Naragsak akon. Agsarita taman, Marina. Apay nanang. Pudno ka di nga adda relasyon nyo kan ni Victor. Ha? Kasta ti madamdamag ko. Kanayon kayo kanungamin nga goyog. Awan relasyon mi nanang. Naasawa anak a tao. Apay ko maamakirelasyon nak iti sabali. Nasingpat ni Victor. Naanos a tao. Mayatibiyag na, taawan bisyo na. No kumaiso tinakiasawam, saan ka kumang agrigrigat akasta ita? Nanang, Saan nakaarumbang asaktan mananday di asawam? Tano saktan na ka, siya kon timangidarum kan kuana. ni nanang mat. Si kamot ngamin. Baybay amlatan nga abusun na ka. Ha, Ay ayatak mat ngamin ti asawak, nanang. nga oray danugan na ka? Ay, o na yan apanagayat da ita. Ha, an-ano samkit di asawam nga awan serbina. Adon tinaitulong kanyak ni Victor, Mr. Lonely. Katkas lakayat kunti umanugot iti awis na, ada kamin ti agdan na. Panagriknakat matmatnagan ti riknakan kwa na. Gapo iti kinaimbag na kanyak. Umno ka di, tinak aramidan. To'y pagayam mo, Marina. Pagayam Marina, saan amasulbar ti may sa aparikot, babaan iti may sapay aparikot.
Ket ti isingasing ko, nasaysayaat no adaywam paylaeng ti asawam, tapno di na kan madangran. Ngam di na kayat asawen, asinaamon. Bayam ama kaamiris, ket bigbigen na ti biddot na. Liklikam ti makirelasyon iti sabali, tas sikan tumetlaeng ti madadael, iti kasta nga aramidam. Bueno papagayam, ingkay nang ngagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marina, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.